Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee bat Reverend JJM Nichols Roy College Kualapati haringkat ke jingetrai lang bat Khasi Hills Autonomous District Council hakashitarai unai wing arja arpulai kala penlong ya program kan mau buram ya jingdap Rio Pusaus nam Reverend JJM Nichols Roy unong sandur jong kernit Rio lani ke 6 schedule hakariti sensyar kari India Reverend JJM Nichols Roy Auditorium Kualapati. Hakani kan jia lang lai don lang dau ba Preston tan song usambut menteri rang ba ka jela ubade pet ya katnat District Council Affairs DCA jong ka sarkar jela kumukongsan. Nalor ba Preston tan song lai don lang ru dau ba penyat sing siem u chief executive member jong ka council ki executive member ki MDC ki pastor bakon thop ya u Reverend RGM Sokhya principal ki dikot ka committee nalor ki weipat. Hakani ka ski la samru ya ki khusnam sha ki nong job haka jingya kop terko ka jingya kop mare nalor ki weipat ki program. Uba Preston tan song habakran hakani ka jingya lang ulaong. Bahaki snam ki baladam uwe UMLE yau ba sham na sekreteng bola wanra hayeng dorbar thawan ka jella ban pendo noi ka jing traikam ki Autonomous District Council ADC bat kwa pat ban pen traikam da ka article Laispa Nyopway. Ulaong bagay kasien jam ka basyar kay ba bat kado baka 6 schedule kaday kum ka state namar baha kapor batmu ban pen kala Citizenship Amendment Act ya ka Citizenship Amendment Bill la pelat ya ka Meghalaya namar ka hap haka kredit ban Rio lani ka 6 schedule. Ngakan mau don uway UMLE bawarna ya ka motion hapo house. But kata ka motion golo. District Council in the present context is totally irrelevant and in place 371 should be inducted. Very dangerous. Harap puan malam minister, Ukraine yang tak subject, habak hadu outrightly ngikentai ya kah. Saya watching tip mapi. Lebih melap lek ante hapo assembly secretariat, pinjio eka tuka bui kumba kalom, which is very dangerous. Ngan syutu yo pikai kebajiau arjar kat pra kat kendai. Ya penmi doksa banyak kon ya ka CAB atau porikot mentaka dia CA hanara dau khnam dorte ban nem ailat ban pas ka parlimen ya ka CAB pitip kai ka bajia ya lomlang barok mangi ki North Eastern States ki political party barok i don meeting ang tepok gati ban presya ya kani ngakan mau sa hapo ka jenglam jong konrat sangma uchi pinista jungi ngakan mau sa ilit Dr. Don Kuparoy dang im magatapor yelet meeting hante kawati krui ngia kren abalong so serious le pas resolution hante hapo Taj Hotel tenang tu ngia le Delhi ka delegation yalam ukonrat sangma ia kendu nadu u Prime Minister Jongkari India, u Home Minister, but kiway Minister. Kabakado, keren bekik tang ya kamegala. Ka sarkar India ka om. Judge ba kamegala ka don ka 6 chil. CAB should be exempted. Number 2, niawat jingtip niya ken, kat no percent kata ka so-called 6 jidel. Pitip kabalay, tanglay percent. Barok kahap ka 6 jidel, light tanglay percent. Naka total area jong Meghalaya jong. Kabamot la janlong barok. Kane ken kasti. Kane kade kasti
Nei syuting yap anaba ani don ki seng nei don ki rurang ba ki bong ana kajat benriu hat meriat an lastang kono lahap syariat ngong hang no kata karyat ayu kata kat badang don gadis ki kausil kan mau ba ngin yai ne ladawan ka 371 kata king gadi ket mer harian bat ngila ru Bandung no kabor jong pi ka dis council yangi ka bangi ong hamegala ka Christian state mano bapen kubor ya ki pastor bat priyat hok mano ba ai license hatom de ka dis council ndai mangau deputy sem mo pape ya ka disi ndai le ka dis council hakatangkur hakatangjaj mano bale hato kamne ka dis council te phi ka bang mut ban ong hang ne ni hap ban pen klain nilai keren kan don ka amendment nambar teng dis council si phang kiu si phang hap si phang hier si phang ya bread si phang wan ka we ki isi tang la shai la mi da ka we isi si phang su tu le joy sa ka we hadu ba i klum har jimbut ngatrai kala bende negara kataw ka pelong i ka priu ba imat yong idon jinchania I dis council amendment is going to happen very soon. Parliament will take up this proposed amendment. Ladawan ka amendment ngopi kanang pen scam bat kanang penjanai. Ya ka federal structure jong ka dis council. Kabapiong ka parliament, kabapiong ka legislative assembly kinamla ban edifia. Dia kata ka bang akwa ban ai ya ka kubor. Ba mentah ka kenti ngihapan penklaim ya ka dis council. Reverend JJM Nicholas Roy, I think he is the most befitting personality ndai shu ta ngajai ban riu. The entire tribal of India bagi day ban pendon burong. This is the right time for the present generation ki kon samla ba e ki bapuli hanga perseluruh piwat long beli long disi oi ba ba long disi ben long beli ba e hok ye ka chai beri ngat sai ka ta udang kau dang kendiat teli kisnem ni pas ya kalan bil kabala ped ku bor de constitution jo ke India Sun Post nem dunang ibdon galan bil berkat opi kata kamdai ke komen ke baun ya kalan belongs to the District Council. The guardian of land is being taken care of by the District Council as per the section